India mi ka channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Hakaway na kijingja basngaw shirkhe wayu Rangbah bladan san pesan snem kerta ula Khrai Khlieh yala Tnga banlit ra eka Khlieh jongka shathanat badet IT yala de ha den kanal district ha kasngi thoding. Ubasha kano ude Tnga jongka naka phodi maji ke bladan san pesan snem kerta bat ulay poikha bat kana do ki al pesan snem minshwa. Kini ki shijur ki bladan arngut ki khon balaya thu ba unaka phodi ude ubade nakashnang Chandra Sekharpur jongka Gondia police station oblast Subasniu ialah Tnga ka sechala kebelayat Samla Shawei pat. Ulayat hu ia kejingyap jongka hadin beladap Khrai Khlieh ha ke step sengi thok di yang belayat dak kejat komba khat ar kilometer benit Chagonda police station ringkat bat ke Khlieh jongka Tnga nak benta ben IT ya ladi. Ndrei haba udang dan halenti ulah syabat no akinong snong ka jankira ka belahap hapok ka Joranda police station ban pentip ya kani syaki pulit. Habla yo jingtip ya kani ki pulit jongka Joranda kilit sya kani ke jaka bat kem ya uniu besyak keno ba ki pulit kila kurup no ya ka wat bat ya ka Khlieh ke baladkut. Katkum ke jinget hu ki pulit kila ong ba unaka phodi uladan anut ki khon ki besang sabar ke snong jong u. Unaka phodi usa ha ke snong Chandra Sekharpur bat ki pulit kila ilami u ban toket bat pengan makot duma ba ke jing toket benya kadang ya sprang.